Mayam Krumsari don't give impact news na Raj Nongthombam Manung Hutna Celena show the Mayam Butram Lok Chiri. Sige Celena show sige shows to poro bigido ba guessing asi how kiba December ki tarik nipan dagina tara phaw numit humni chun pangtho kiba tara mangarak suba state level orange festival 2018 gi aroi numita aduga maroi ba event amoina pangtho kiba Miss Orange Queen 2018 gi first second third at the queen abdi first runner up second runner up takrabi kui masak mato phajabi Ningol Ahungka Aduni. Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, please put it together for the Queen Shelina Saikhom and first runner-up Mazu Celena and Shelina Chanu, and last but not the least, second runner-up Takibi TK Darshini Ahumuk Putam Lokchari. Welcome to Manung Hutna Celena show. Okay, ahan basi ay na budin miyang na hijare ato bo kital miyam da kharagi hena khang numitu da mayam na TV da kedi yeng budab di khangor bani Celena ani gi maram da amadi Darshini gi maram da ato bo ngasi kharagi hena khang na bugi tanja do logdo ni wari watai toroga ko adona ahan basi introduction ay tare ata ko stage ta thokpo intro round do maina na taba just formal introduction normal introduction amoina Celena Saikhom ji kari lekai dino kari mung do pokon ima pabungi minge ko bajil kya supa like le su kari tauri ba kari hona biriba adu khara thambi hai tare self introduction ai gi meng hazardi ba ai gi meng Shelina Saikhom okay aduga ai gi haurak fam haraga na kaisham haurak fam na khangabok mayai lekai degi aduga hojik na kaisham thong hodam lerek ta settle tawraga lejabane okay hodam lerek aduga ai gi papa gi maming na Kumar Saikhom aduga mama gi maming sina Saikhom ongbi nupi macha debi aduga ai ichina ahum sujai aina last neba aduga ai hojik Manipur University da Life Science Department da third semester da tamjari third semester da tamai okay Life Science Department okay mathang se and Shelina Chanu ne Celena gi su hita high view introduction sha gi ba ai gi ming na Celena Nongthombam lai from na Game Village in Far baba gi ming na bobo Nongthombam mama gi ming na Ningboy Hokip ichin now ani khaktani nupi ngakta aina ahani ai huzik class 12 tamzari Janet Academy da okay koi Nongthombam Celena si mana ming so hai khre baba gi ming se mayamna Manipuri cinema da sega kai na khangna raba miyam gi kaisala na haina riba bobo Nongthombam gi bachan pi anne okay mathang se Darshini gi kitang ai view. First of all, a very good evening to all the viewers and a big thank you to the Impact TV for giving me the privilege to be on this live show. I mean TK Darshini. Basically I'm from Palel, Tushimi village. Currently I live in Sangakpam, Pumai colony. I give babagi mingna TK Mosalpa, mamagi mingna TK Amita. They are both government employees. Okay. I graduation lawyer. Aduga competitive exam में हम पीरे का लगी. Okay, exams की preparation तो रही exam में हम पीरे को competitions की. Okay, हम नुआए so आना तोंगान बा background है क्या तोंगान family ती लांग ngasih so आना pull orange festival ती pull urga ngasih so आना pun min bagi tanjap pung hai tare ado sumaina sigi lam sid lak pagi han gi kari background hai tare Celena ti khoi mama gi Miss Manipur 2017 su khoi thengna jawi adu khatara adu gi atop kari pageant sing na saru ya kari background sigi lam sid lak pase kumai lakhi kumai to gi kitang hai ai se first time when I je Miss Manipur 2017 je okay sida first when I was si mama dari modeling kari kra di oram ti kemte yakte ai Miss Manipur gi oina ko da Gyanan Academy da grooming taweba adu loiraba matung da Miss Manipur da top 10 finalist le haweba adu dagi aise mathang adum yaureba haita khoi Manipur University ki Miss Fresher da yaure ko si loiraba matung da adu da Miss Tarakpa adagi aina OCD amka ju try tawadi yabi ai na same year sida 2017 ati 2018 da haidi December da tawbani na ko January February side amuk tawba kan aina yaureba aduga March ta muk aina keno se Miss Ogri amuk try tawba second runner up tarakpa adagi aina men fit queen amuk try tawreba aduda amuk Miss Queen tarakeba okay adi matung sida aije Miss Manipur 2018 ki direct entry phangba sida ai aseng bai di orange queen je Miss Manipur gi preparation oina chatpane ba haidi gap se am sang na leiba sida ko sum confidence se manga madra na sum try oina chatpa kan sida hoi ai first runner second runner gumba hope lai tar su ko Miss Tani di kan gi deba adon de mitu gi daw na hai gadra adun tar okay yam phajaba wakhaloni numitu gi daw adu career hata yam tel matam sida December 2017 dagi mathang yaurok pasida hojo pop sida dum
positive kaya tare mayam se phangi hai tare mai pak na changjali tare Shelina Saikhom ki okay we Shelina moini yumna cha mana I mean ming je mana do ni amana Shelina Saikhom ni mai spelling se SHO Shelina hai tare aduga Shelina CELENA oi basina ko Shelina Nongthombam jam okay Shelina ki di sigi lam se yam hujik yan young oi ko class 12 tami hai takpiri aduna yamju naha ori yam yang ori swaina sigi lamjir sangi hai se mamang da class 11 10 adai dagi modeling ga je dum horoja la handa kisin ahan ba present participate tawirak mai ta uno kitang hai bi I say modeling guma kem tawzade 2017 da for the first time I participate in cycle miss good okay and then I was second runner up there and then from there this year 2018 gi state level miss good ta participate tawzaki sida top 10 changi and then I got one subtitle Miss Catwalk and after that top 5 ti sang hodre do the I say orange try tower again and last orange try tower ni do got first runner up okay first runner up yam bai Darshini ki mai to sigi lam jida lai se koi modeling na tra koi suma beauty pageant ki contest ya ro se mama no su lai khara kitang hai bi ai di ahan bane handa yaw masina ya I say sumba chat ke khot ke de I di khalak padi nate but like every other girl's dream moi dream ne to wear a tiara on her head asi se akoi lo em pam to walk gracefully on a runway asi se ai se sum pam de pam nu pi mayam gi dream ne aduna I so like to make pageants like it's not about pretty faces anymore habdi recently last night I could miss Manipur contest I could witness the phange the it's not only about pretty faces it's they were like doctors academicians research scholars ma'am like and it's about willing to push the envelope aduna I adu khallaga I get confidence enhance tawnaba aduga I get personality hen boost tawnaba aina sim se ahan boina I zum saruk yaro bane du ishona sa chan biraga I say ahan bada dum ishona ju nusi biraga second runner sab makti pire okay second runner pire yam pare adubu sai competition exams ka ma'am preparation to biri thasu thabiri ko do marbina sigi lam sida lakgi motivation singa sai tonga tonga ba allied field dagi any nupi masa sing hai tere ko girls sing che moi saruk yari powerful girls powerful women ma'am thola sidagi inspire orga tholpa jala natra otherwise kana gumna kahitare push to bana yauselo ne gaina adu mal leibra natraga life the motivational figure gumba mama gi smai to ge adu maina inspire to sang prakmai to gi Darshini ki I say higher bada pageants asumba contest asim mayam je dum yenge pa national level international level adum I yeng zare I'm more of a like observer ne is there I di pageant girl di na te du observe to ba go oh this is this adum ba dum kitang I di observe to go observations yam pam ba mi observe to se sum dum ta we da I token di khan de du खबर से खबर से लाए अद orange की मोई की flash तो रहे ने अद जा अकोई माना उरे आई जो उए दुबो आई दे दूँ बगी feeling आई दे दूँ feeling दी लाइटे अब आरे गति अकोई माना यासन में याई ने है because it's not about entertainment anymore yeah it's entertaining of course अद वो जिकी nangi talent ishona people God gifted you God created you so beautifully so it's about showcasing your potential akhoi potential akhoi talent utpa shungba platform amane ba aduna to voice for the voiceless go and for the girls who have been in the shell to come out adu khallaga dum akhoi manas dum chatlo khotlo hai akhoi bhadi khangde singgi haraga de ai mafam du yauraga ai chatkhiba numita se khitang haijage akhoi bana orange festival dum yengba chatline na chatline adu akhoi bana ai yauni khangde ba akhoi mana dum yaraga hai akhoi ba se it's not that yaning da negativity rom da nataba ngasai na agi career agi exam asi mayam rom da laibani na divert to khadra hena kiba ma insecurity adum insecure oi bagi mane kitang asum base yam pam da ba ki mo base adu bo chatlure adu go ure halae adu da man okay yeah at least you got something I didn't man appreciate it away ko hai badi macha nu pine at least I didn't come empty handed na or kari ko empty handed halam tar ga di okay usu ura ni fa u da phare do okay atopa mazur me otherwise or me okay Celena gi di kwai to ki babasu ko gi film industry da ma khang na misam oi bani na baba na ga pusta ujala imana ga pusta ujala tar gi ishana baba mai thoki he ga na si se prepare tar thol pajara kamai to gi story se ge I say mama baba na push I say
angang oringaidagi pageant si pamjarakpa Okay. adugi aise ma Darshini ga chapmani ko khabar da uba sanga express adudagi aise screening that du kya thak pa du aise yaw sera kai adu aise 12 exam thaga da banina mama pana se am pakna yaw haning da ba adugi aise hai ai yawrage aise audition su khalak to man de sum chatluge da chatlu bade ba adum hai haga audition khalle adudagi audition khalla banina haidi title amadi phangding ba poi ko adugi sum kan khomana kem laudraga su yawsallo kanani tungi admai haga yawkhibane aise okay personal growth ama phangoni adu kana gani have experience do haitare exposure ma phangu ba experience ma phangu di am kana ni have gi wakhalon da imana so dum ai bire okay adu sida khoi title ma su phangi mane ko title se miss photogenic se Celena Chanu na phangma ne andaki orange queens kisida okay adu ai dure have ni yam adum selfie ka apse yam photogenic ta awda ka kariya Congrats. okay title ani phange yum de am haram to male baba su okay Shelina Saikhom nu lage Shelina Saikhom gi mai to wi isana self motivated ha ga ngasai kenogi ku December mamang chahi gi Miss Manipur thokpa dudagi hauraga adum mathang mathang ani hum yaura bani na madugi continuity ngasai chu test out to ge bu ka thokra jala i mai to jana do test to thoke ne yaw bulak pani preparation amoi na orange festival gi se adubu taseng na sigi lam sida lak pa sida inspirational figure ha ga kana nam inspire to ki ba ata kana nam na yaw ne nang mo ga na sum encourage to wi ba tar push to women adum bale bi ki mai to ki ai gi oina di ko ai je angang ori kan da gi yam ju thoksaninge ba okay crown ga kok ta ga up ta na ga taw de am pam jare e ba adum ji yeng de ne Miss Manipur Miss Kut kum ba je ko adum yeng jara ga adum isana ga ngau za doi ne ba adai gi di ai je class 10 lorak pa sai da ko papa mama khoi da ai sumaina beauty pageant yauge khotke na haiba kanji da papa khoina na angang oi mali larik to khara phajana tau ko aduga khale ga yawo na haiba da is graduation jai pune da tawre ba aduna pune da lairabne chance laitre aduna ai je Manipur da la kanji da osidi ai yaw ba yani hujikti ai master ju tamme na har khalla kanji da yawjarak pane ba aduga aina Tamenglong da chat khiba je siju akoi mama ji out of station oi ba yum ju akoi papa ji thadok pa yadra ba ai orange queen je hoi ai am ji chatninge ba adumai tawraga ai je ai yani thando or ju chat ke tawraga ko adumai na aina yamna pamjaba utpa je sida mama papa khoi ji pura full support tawbi ba ada ai gi designer Suras Arubam ka we ba adumana ju tho kholo na yam hai ba ko adumai tawraga aina ahan da lapani na designer so lakpi do mande yarak do mande na khalame ba ada mana ju yam interest utpa du da ai ju aina hena interest oire ba admai tawdana family gi side tagi kanam ta yaudana khoi atai imanabi gi parents yawe ba ada mama khoina phajana sina biramaga ko ai yam thina nungai na journey da chatki okay yam nungai chaki yam padani yawre okay ado se title amasu phange khoi gi Miss Catwalk se yum toina salman dana hai tarang sai Miss Manipur dagi horga sum mamang chai dagi sum participation torok dagi adu dagi develop to hir masi ki tongan pa training ga tum every pageant mamang da su tum khoi grooming session da pi ba male si kumaina phange na si gi credit se kana da pi bining si se dagyan na su first tambi ko dagyan nan gi makhada da tenjing aduga Miss Manipur gi chatpa je sida muk daheli na muk phajana tambi ba mamang jahi gi aduga ai se show gumba su yam yauzare e ba marak sida ko adum ai je stage fright laitana ba stage ta thopang amna ba na dum yauzare e ba sida muk show gumba dagi khara muk develop tawjarak pa aduga da joy gi show ji da muk khoi je grooming like 1 month kumba ko Saturday Sunday gumba je tawpa kanjida ai ahan badadi hairam deba 6 inches ka tong ba jam kiram ne ba adagi dum tamak padagi hairak padagi adum tagimne na khale credit se mayam de pijan okay yam he tare sigi keno si okay credit ki matang sila amni na Celena de hor ke handak sina sigi credit he tare handak sigi achievement se koi Miss Photogenic ka ju phangeni Miss Photogenic ki title ma logba aduga first runner up ki title logba ngasi boki stage orange queen gi first runner up tanab gi sigi hona basita kana maruin hai tare ima baba su yoro mani aduga kana masi credit shipping kana gi mateng kamai tamakhi kari da maru hena kehdare tamakpa learning experience workpa aduma me am kai ke lebi han bada ai handaki sponsor se ko Darbin
Arbin Tongzam mana ai se sponsor to bi ki bin dress tagi makeup tagi mana loina ba mama na siam support to bi haidi mapham se lap pani na chamin na bado ko ba se masa su ngam da ba adu oi so mana ai se ai ne yam yong ning badu u bada ko mama na kai su kai de adum chatla se na ko adu ga dar bin su dress kai ka sponsor to bi ki wak tagi su I say stage fight si like dugi like dana bana I kam kan na darbin ka tanar garem dagi practice tau ki ni bane okay ma adum hadi mi khara de dum maning dele re tare wasu gi station hogda darshini gi de kari story na ai gi sidi ai di groom edu da su chatte ngasai observe yam tawe have ni na adu da magazine yam dum wala tv yam dum wala learn to wai se show gumba TV talk show gumba dum yenge for my speaking asum bagi damak ta idi moi dum show gumba se khra yenge and then aigi che aigi big sister okay she's been much of my help mana yam mateng pang bi re ha badi khra ngang ba sak pa se mana kitang hen bu da mana tam bi khot le adu ibani sum aiga maga aduga aiga mirror ga asine ai asmai tawraga mirror se yam chawba teacher mo ina tabi ai bi chat pasu thorak ta asim base ahan bane na ai di laite mamang da duna mirror de yenga ga isum tamme okay adu cat walk ki preparation ko musa dum mirror ta tamira so na grooming session to ana phangi de du to ana to ki de okay orange queen ge damuk ta to ana si grooming session phangi de timing se okay adu isana loi prepare to kari kari de maru ina preparation to ki khwai de ki kiza ki bas ai sida so gi be kari area ta कहते हैं focus है attention khwai de big gi preparation ki timing da maru ina kari area ta preparation to bi ki catwalk hai basidi catwalk si su yam important ne hai badi tu gada khudi thiraga tu yam ikai na ngai ne na khal le ba pejan mayam gi wa khan ne si se tu ba tho agadi hai na adu ma important way re so the emphasize kha tawre aduga second dana question and answer it's most important habadi question answer khumba ngam da ba lepaga just thank you habadu di yam ikai na ngai ne ba habadi tho abani na everybody wants to give the best 100% pinning ya ba adana askam ba question hangak to no haba si preparation yam emphasize am tawe id question answer de hena chat khre ai gi preparation question answer ki preparation adu ki damak specially YouTube ta kari da video mayam koi pager mayam lari si international national mayam lai dino ko adu mayam sa tabi bra nadar lari ko na pabi ko mai to ke du ki preparation adu batai ai se tai adu ga khoi che ge just ai na su question hangya si question hangak pata di like mana sum up to be or you should answer that way adu mana sum up to we ba si su tawra okay Shelina Saikhom komai preparation to wiki first time Miss Manipur gi thoki baze sida da gyananda tamakre ko adudagi du makhadi ai dum isana oina hotna jaba hai habadi ko question je hangak toise ai gi maramda ai gi apamba adum isada loina mak isada hangjaraga tholokpa answer ngaktani na ko anamba matam da ai se ai gi brain je isana train tawjaraga ai je kamai tawba mino je isa je yam phajana khang baze adum isana train tawjaraga ado ai Miss Orange Queen gi chat pasidadi aina main oina focus to give area je Tamenglong district amasung moi gi orange festival gi maram dam thigat leba aina thigat pa je pelak ta dana ko khoi je chengdai have a village se sida chat pa kan da phaw moi da leiba mi sing je sida orange ki maram da khara haibiyo kamai tawge khot ke na moi dagi su information laujayeba adamai ta haudringai sida adu moi thengna ba kan da su ko moi na ju yam harauna dum haire eba aina hangba aina yamna hangba du da ko moi na su harauna haibire e adamai information yam laujare okay information yam study tawno hona gi hetare ai for stage se thoga extra kari information yam da piram yage not only introduction but also some कहता है मरी लेना बा बापम खरत हम ना बा ओके सेलिना चनु न थोकों क्यों की प्रिपरेशन से कमाई कमाई तो की करम बेरिया तक का है ना प्रिपरेशन तो की बा कीजा की बा मसी सोहन भैया देखो का ना स्पेशल अटेंशन के पीर का प्रिपरेशन तो की से करी करी दी होगी ai ahanbada ram aduga question sini siamna prepare tawke especially rams stage ta tho bane tu ba khot pa do chat pa hai ta mi hai haning da ba lai da aduga is a victoria secret si hami engre aduga question miss world da moi chat pa khot pa adu si hami ko aduga common question like internet sida aina
question से lawyer ने थी बस question में आम से आई थी दबे हम पांग ले हम पर अदुगा orange की मतंग द यावर बनी ना team दुगी मतुंग इन ना को orange की मतंग द सुथी कच्चे खुबा द सुता नहीं खुबा द सु माना खंबा orange की मतंग द सुदुम हाई बिरी आई ना चिंग डारे कोई नचत पदुस मी द सुदुम हंग जाए को orange से कमाई तौरगा है ना फगनी कई कई दु म्याम हंगा द्वाइना तो ओके चिंगदाई विलेज से चला गया orange से कमाई था आगे क्या मतलब लोग के कमाई ना प्रोडक्शन हेंगला का तके करी करी आवाज़ थेंगरी orange प्रोडक्शन तो उन्होंने बम सिम याम से तुम खंग ना वो ना किया है तारे दर्शन तुम लागते दर्शनी हुजिक चलू बा हंदा की पेजेंट ओके पेजेंट हुजिक कोई टाइटल अब मम लोई लो रहे कोई क्वीन ले रहे फर्स्ट रनर अप सेकंड रनर अप लोई तारे को हुजिक ती लोई तारे का सुसिदगी सिगी पेजेंट से सरू यारू बदगी टेक अवे है तारे आई न सिदगी तमकपा lesson learned है तारे it may be an experience आई न थेंगनर पा मीजिंग हो भी है interesting ना तरह bad experience something कोई तमिल नोट से चिंगदाई विलेज चलो मतलब थेंगनर वने करी experience ना तरह lesson जे हंदा की orange festival सरू यारू बदा मधुदगी लौरे एक खन भी आई कोई ना चिंगदाई विलेज है बसे अखोई से अराइवल से 8 ता योबिरो ये योरे खोई ओके फर्स्ट डे इज योरे फर्स्ट डे सम योरे दु निमित बुदी अखोई कई इवेंट कई सु प्रोग्राम कई सु लाइट्रे एंड देन दैट 9 अर्ली मॉर्निंग देगी अखोई से चेंगदाई विलेज से विजिट तौ बसले it's like about 20 kilometers 15 kilometers away from Tamenglong the akhoi se talent expose a part of akhoi gi pageant gi project a part of our program event gi dama talent expose tau japane akhoi se da adu mafam du chabba ganda kaino aham Tamenglong se aham su chachawani thapani na adu yam homely feel ama pi moina habdi mi do yam warm oye do the houses maybe that's house that's roof oiraga su mi do yam warm oye moi akoina lakpada moina host to be village na their cheerful faces asina akoi be hena yam aham yam kirame ba koi se skamaina to do ni expose to do ni talent akoi talent utoine what will kari perform to do ni yam warm ba adu bo moi harau bo moi hospitality they warm kind hearted asi u banda koi kesu ki ba phaurak te koi banda so like aina halakpada yeah I'm not going back with the crown alone but I'm carrying with me their love and support okay love and support ma Chengdai village tagi Tamenglong district tagi they made us feel like their own people moigi Chengdai village ki ningola moina treat to biro bodo adugi nungai jabado haitare love and support ma Chengdai village te piri do ngasi Darshini na kaitare payback to haitare salute to haitare yeah thank you okay Celena Saikhom gi di handaki keno sida orange festival ki saruga moina pangthoi ba orange queen se sigi title slowri ni orange queen ki title 2018 ki yam chawba responsibility am pirpo gumani kok to umna gidam da kari sigi title sidana tana kari experience bad and good kari experience lobiri am na kesida aina experience tau jarak pase ko akhoi se hotna babu hotna basi amna kalna ba ko moi gi grower me am duna hotna zaman duna ko akhoi je komla je thare ko adu komla je phanyam ma putho aga ne orange festival ga se silaktana akhoi me am ga si ju platform ma pb dana de akhoi ju cultural exchange kya ma tau dana akhoi me am chatminari ba contestant me am je loina mak nuksi chana na leimina han ba adu mai tawraga yam nungai na tek ai gi take away ni hai je Celena ki take away है तारे Celena ने तो हम की take away से कहीं है देखी Miss Queen सरू यारू सिगी any lesson learned आई से Tamenglong से सुसत ट्रिको हंदा orange की अदुगी trip अमो हो रही है अमस और हो रही and then मफम से याम नुंगाई की अदुगा the people they treat us like their own like we are family down the treat to it was an amazing experience I would say one of the best experience of my life orange committee me am so I thagat ningi sigumba aduga orange especially the orange grower for organizing such wonderful beauty pageant koi mayambu pageant se empowerment gumba amani ka adugumba pp bagi aina take away haizer gadi mayam na nungsiba akoy mayam bo contestant mayam je pulap leimina halaga ko adugumba de agi take away okay contestant mayam je pulap lehle haramani na first day resu kawre tarik nipan hogni disam ge tarik nipan de hoguni tarik tara de loiduni loibun misida pageant je pangtok tuni numi humni leimina duni ko last day dubadi hoi kitang mayam je chaotic oneramani ngasi event leimina loi occupied oneramani mind do yam kan interaction to betan jak phangda targa suni minini je dum interaction khaga di dum tom do male ahum je adum hana dagi event sigi haidra sigi pageant sigi mamang di khangna rabjala pageant se de khangna bra pageant su yam haidi phajana khangna gibjala kamai to ki
ama hekta ko kan Darshini to any specific tinna base pun gi base ha moi ne di uram da ba yai ai di ngasa ai di show yam yeng bani na ai na maun sa 100 compliment adum pira bani okay masa khang bo mo masa khang ba hai ba tare ai di show dum yeng bani na Celena se miss good kita ai na uwe ba magi walking se magi ram sa pasi yam fierce oya ba ade ai na adum observe tawe ba ai se observe ne hai bugum na sinupi na best cat wak tar di ai se khalle ba aduga ta su tare ko aduga ai khoi theng na ba han ba khang na ba ba si bu screening numita khang na ba du ne okay amang da khang na de adu matung dai di yam kind of interaction yam phangidre okay interaction yam di phangidre adu ko gi komla gi festival hai tar state level orange festival in Manipur ga mena badi mafum dagi komla growers sing bu promote tonu gi tum ta pangtok pa adum ba chahi gi we ba maru ba komai ne tar akoi farmers sing bu support to dia de na festival um pang thoi ni adu gi saru mo na he na sigi festival se mi na he na pamna na ba miam hai tar he na pamna gi tum ta so na pageant am so mu sinbiri ni aduna komla thaba mi sing ju adu ga government gi su ani ma ki yam maru ba role ne hai tar akoi so na platform am pibiri se adu festival si komla gi festival of orange festival even orange ki batang da hai tar orange ka sarak ta jala orange ki am cha koi to ris Celena Saikhom orange ko akhoi chen dai da chat pa je yam pa le ba ko ado akhoi je contestant 17 okay sorry 22 su bani na ko akhoi je hek ke hai ka da moi na yarak te ba ko adu mi je sum chat na gi ani hum ka ta ngai hora kan je sida muk la sai na orange am tang he aga za za ge ba hai ba ko la ma ga chong khat la ga he o ngam ma di cha zau hai ba ko koi je dum chong ge try ta re ko adagi phat he aga yam fresh oi ba yam nutritious oi ba yam juicy oi ba je khoi da cha ba phange yam ju haw oi ado khoi na ta menglong chat lu ba gi yam kana ba de okay like hai tare pali ba orange ham he sari ne ko me sai lai raga kita kapsel laga lak pa orange sing du chai ni orange experience hai tare orange festival saru yaru mani miss orange queen the saru yaru mani bar maduna orange ke ta fruit se sigi kari experience pang bi rahi Celena gi I say first orange is my favorite fruit. I orange jam pam say ko. Moi gi mapam du da taste si tungale hai tare. Fresh ni na. I say moi akhoi na cheng dai de chat pa da orange tree me am uri ko. I da farmer say I am madang hectare ge kana hai zai ba ko ma su yare atu gi mai he. I gi first time ni ko. Pan bi daga uraga pan bi dagi hek pa do. I cha su sa de du si pau tham zai. Which book Zadri? Sao buru bani na tadi khala raga kangjeng radi mai juiciness oi betul mangi tu ni. Okay, Darshini ki di orange experience why tau re? Orange, I see ham England bamini na kano ing ber winter da hai cha bai ti kitang it adds to a chilliness. Aduna I yam di charak pre. Chap di chare because Tamenglo orange the pride of Tamenglo having at least I want to try when I'm there. And chadi chare yam juicy oye and then sweet yam oye moi se som the asi local the phang ba digri henadi how the how moi na direct plug to roga had he ga sar prana traga moi festival tu de gila roga sar mai tawre ID relative to pire moi orange grower sing ne moi no pire moi di sare aduga chengdai have akoi na chatki ba village to adu so akoi ni heke ha ba da moi na hekti he o pudi pu ganu ka hare aduga adu su plug to bagi ajumba opportunity su phange aduga adu digi fresh oina cha ba su phange okay yam ngai ba experience ne hatare lam koi ba su phang ba orange farm mark to chalaga orange ka se isan kun hectare ka cha ba phang pa adu tonga tonga ba koi farmer sing wari sana ba phang pa re pageant da saru yaraga ai ki ngam jabi lai jabi hai jabi me am jam uthok charam ba adu dong title rok pa sidi ge ngai ba exposure sidi ngai ba experience kai de le ngani okay on the not brem to jage break tan thunjara ke impact ni sumeng tan welcome back don bir pasim manu huna Saturday night show ni adu ngasigi show stopper na chahi sigi orange queen takrabi amadi first runner up and second runner up takrabi masak masau phajabi ningwal hongani okay mathang si hujikti koi title su phange queen title phange first runner up second runner up phange respectively what next hai tare ne makha kari togen khanbiri Celena Saikhom ai gi next hai tare ai sigi crown jet ai chahi ma maintain tawjaraga makha da 80% ko north east ki gumba Miss Manipur jo mutang try tawge na budi khale ado ai maintain di tawge ni title se okay hojik sigi orange ki title se phangi manung da di
atoppa pageant sing seru ya ba ya da prakma to ya ba budi ya ba ko aina sum yam pamjaba do okay ama maintain tor thong mai tar chahi ma okay maintain tor ga chahi ma orange screen no moina sum lining bai tar chahi ama dei gam gen okay what next Celena gi di kari wahum thabi I gise drop se sida main focus tawzar again la khalle miss myam yarak pasida like to kahena focus se ani mak tawshalabani na miss aduga like the sukha 10 plus 2 thado mani 10 plus 2 thado ni na adu the tension jam laiba sisi loisan gare ga de ai mathang yawge na di plan di tawzai ko drops dang phajana lotion ge na khalle okay 12 sidang phajana lotion ge adu makha ta na mayam yawge bujiki intro torobni na phajana magi ke no si so charal lage narrative se makha ta narrative se ko okay journey se makha ta na carry to gi have ni yam wakalo ne to lyrics se mathuk ta ne lyrics se lotion gi ge have gi yam phajaba wakal yam na na ori bi Celena nang thok hong jamni okay Darshini gi Darshini graduation ju loire hoji competition exams me am thari hoji pageant amagi second runner up su tare makha what next kari pageant me am sab gi khan bi bra kari wakal khan bi opportunities chance lairagadi adum yawba yai yaw san ba kaisu kai de na khalle aina hai ki bugumna asise entertainment din natre okay aina khal mi mayam na khalle ko si perception je laye chat pa se just phajaraga chatle khotle haina khanma ma laye adubu oiramdre ai isa na chatlaga experience taw ganda putong tungala mai it takes a lot of courage to be there on the stage and thousands of crowds witnessing every works every moves aduna yam extraordinary oiba asumba platform amane aduga akoi confidence asise akoi boost taw be build up taw asida I adum opportunities like chance like gadi yawi khalet but I'll emphasize more on my studies yam phazu wa phum ne mayam ne blind no uba aidi khoi pageant saru ya base masakhra phazarba catwalk set pa hergadi hekta pageant amata yawi arma ne na mayam he haine aduna ngasi isamak pageant sing saru ya birabani na madugi experience le matung da masi arai bathabung nati habse khangbire aduna hoji mayam na hainari sigi bus tawna ba hatar masi mayam gi myth hatar mayam lan na khanna ba lan uri ba thami ba wakhalon je khara makai bus tawna ba is out tawna ba kari wahum thabiningi koi tar pageant ta mayam beauty pageant ta mayam yengna de only masak phajaba khatara mathok ta duise kari no beauty pageant har ge masi da mathok ta ni na khan base ngasai yam lurom me yam live ko na tiana so haipe thambiri Darshini de hai biu kari havin mayam na khanari wa khan beauty pageant means just masak phajaba mi khara wangba just pageant serve ya ba main khanai dana adu na lam dre kari no aseng ba what is the reality asise har ge it's a platform amane si pageant ki contest asung be held tawriba organize tawriba say it's giving a platform to the habdi women empowerment have say it's a very hot topic issue amane aduna asung platform ma piba kanda akoina courage asi mayam low sallaga akoina yaw matamda those girls out there thokpa ngamdriba those are still out cannot come out of their shell ado like akhoi bu push tawreba sina like today as an example it's me here I isa kind of to discover and rediscover myself and strength see the makte platform pb be na makte id me mayam da sigi wrong perception se id clear towning okay entertainment na khan bi just phajai na thokpan akhoi phajai na thokpan na te ba asi akhoi the platform ama pb ri bane ba to voice for the voiceless people okay and what I would convey the message to every girls out there is that come out of your shell come out of don't stay there like just a normal girl within four walls we are all extraordinary we are all gifted akhoi taibang pan lai se with a purpose akhoi lai ne duna to fulfill all this you should come out and then voice for yourself just not wait for others okay am phazu wahum nei masi entertainment khak nate masi gi damta courage gut ma mathok tai masi preparation mathok tai aduna masi voiceless mayam gi voice piba yaba dum platform am ne koi platform phang le empowerment me hai tare aduga liberate to holle hai tare mi amagi soul bo aduna mayam su yum da phamal lesson berono tholo sene ani pimsa mayam se okay kari koi Celena gi kari wahum thamni su mayam hainari wahum se da ko beauty pageant isa man su tabirangani adu mayam panga ngana bhai tare pajana seriously logdaba adu adai du kari wahum thamni
miyamna beauty pageant de ubiri basa adi masak phazaraba figure butsumaba rem chatpa heraba adi mi sokpa yare kaida hainai ba ko comment is miyam ubiram ni miyamna masak phazabadang na yade ba see it takes a lot of guts courage to be up there in the stage habidi question round face sarakani aduga stage fright sarakani ko miyam duna lauksan ba pam adu miyam lai ko stage masak talagan tension se tungan ba amane ba so like hay badang na su kasi yakte so confidence yam dakar oina sada nangi personality 100% gom nang presence the pura tungale rule dagi ko fashion na tungani present na tungani so you need to be very confident if you're going to participate in the beauty pageant. Okay, Celena Saikhom giri kari thambiningi pageant ta mayam yang nari ba miyeng sita suma kari mong di yang haninge kari habiningi. Aina haida da basingi Celena ga. Okay, ayam mana haida mo ni. Koi yeng ga dori base beauty pageant sida hogi phajaba khatang na taba mapan thongi outer beauty khatang na yarak taba ko inner beauty su yenge ba have the purity of the heart concern for others si myam ji su loina mak yenga aga koi je crown gumba title je phanga ka doine ba aduna phajare haiduna khatang yada ba beauty with brain aduga beauty with purpose hargana koina orange queen je chatlu re ko ado tare harga lei thokta ba promotion gumba tauba Okay, si gumba sine haijaning ado hujikti keno ju oirabani na haitare si matung de any is had a change after winning the pageant. Celena Saikhom se nahan gi Celena Saikhom tar date December 9 gi Celena Saikhom tu ngasi after date 10 gi Celena Saikhom jiga is there any difference can of like bros khena ba hai babu ai se crown am lai right crown am lai that's the difference. Okay, Celena ning thokong jom gi any difference after December 10 gi matung da isada natraga anything changes hai tare ne any difference kari lai nothing, no changes. No I'm change. still the same. And Okay, Darshini ki kari change lai kan bhi is there any change after December 10 change hai bo I kano if I believe in myself aduga akoina hard work asi se tok panai dana akoina sum push tawrag de akoi isa se push tawragadi mi mang da lepa yaye okay aduga like to leave a positive mark on my community haragadi I si thok pai kitang haige I belong to Marine community a very small tribe actually Channel district da yam bata bane ana akoi yam humble oiba tribe ni na mayam su yam khang da su laye Marine ne haiba kanda okay aduna Marine haragadi oh ni pikpa dark in complexion adum mai khalleba ada I na do clear out of ning bhai batare ana I thoga I want to show that if you can why can't I have I khale eba ana do mak I want to give an example to the Marine people and to all the viewers and to all the people that everyone can do if you believe in yourself as I confidence yam lai re yam bhaja wakhum le Darshini gi je ma cause amaga loina na haitare life ta kui Marine community sida moi da su khangan mathau tai aduga Marine community da tab other community da su khangan mathau tai kui Marine community se komai tau gi je ma gi cause am lai je monda show madu du uthok mathau tai ha baje aduga atai su uthok da bani mi haibagi monda courage hai gadra message amaga loina cause amaga loina thole Celena Saikhom gi su adum cause hai tare ne kui community gi natraga su anything something kananom da life ta singna rakhiba ga lerme ko classmates sing natraga lekai gi something like adum theng na ko bad experiences happen to everybody adum bad experience am tagi na something leram pa adum cause ka lebi madu gi dam dai pageant se thokning ba phau ba kai lebi ai gi oina di ko Miss Manipur da top 10 da le hore na aina dum nungai tana leiram taraga di ai nga CC gi platform samaina crown ga phangjare ibase phangam da ba yai ba aina soi gi ba myam do aina kadai da soi no aingo da lanjaba ma yarom gani hena khallaga ko tap tap na isa da men khacharaga hena hard work tawjaraga adumai tawraga lakhibane ba adna okay failure lagi base okay aina madu success to on to ke habagi wakhan lesson nama parama tamjaraga failures na tool oina seasonaraga success achieve tawjarakpani okay yam faja wakham ni fail oidraga di pass taw de success phangge haina madu Celena Saikhom is the ure ta failure to na yam job learning experience am oirga mamang the propel to bai tare okay Celena ning thokong jong gi di
kari cause any cause natraga any drive hai tare na madu number mo ga ai madu uthok to biya de madu achip to biya de na koi pageant da saru gar pas aina handa good to participate to bada ko I say top 5 sang dreba adu dagi I say I lost confidence. I was not confident. I said, "Patient se patient ki wakan se thadu oge." I said, "Angang se yam ori di grade se graduation gumbalo shalaga try toge kai khalle ko." But I believe in myself that even though if I lose my self confidence, there is still hope. Hope lari banina. I Miss Orange yaw zabani. Okay, how are su angang? Wajarasu ai madu to bi ai na ha ki confidence ko thong mage ha ki okay challenge am ni sa challenge to bai tar yam phai to su isa ni sa da compete to godam ha ba mam haina bazula ya dukan ro success phangane da okay am Serena show gi maru batang khatula this is the most interesting part of Serena show rapid fire round hai tare ko question je khara turo turo jara ke rapid turo khombiro otherwise mam haina nangi rapid fire to slow fire all so let's not make it slow fire, let's make it rapid fire. Okay, rapid fire question the common way ni ko adu first amumu hana hangjar ke adu same question je ahum dadum idum hang copy paste right tare okay ahan ba question je idum Celena dagi hogjara ge karigum ba Celena se desert athum ba chapor am oram tar ge karamba achapor athum ba chapor oram do male vanilla ki chocolate vanilla ki chocolate okay go Celena ning thokom jen any dessert athumba dessert amoram tar de kari oram dong mal strawberry hayo duni adu karam strawberry sida okay hayo ina dum oram okay kari oram dong wali Darshini ki di any sweets vanilla yeah. Okay mathang lecture ge mathang si ai Celena ning thokom jen de hojar ge duga Shelina Saikhom de sin jagi okay koi how gar history da hatare na history da koi apa mi myam lai gare apa myam like to sudum paramani myam to ki marak ki any person am koi pam jaban nupa ama ga date to hatare na maga friendship to hatare adu ta karamba history ki nupa ama leitre hujikti thaina ki wari ni ko history da ki past heroes ing da ki karamba hero choose to win Celena ni to khongjam akoi Manipur gi da any world ki obi anywhere obi Hitler ले रहे, Charlie Chaplin ले रहे, महात्मा गांधी ले रहे, नेहरू ले रहे, हम ले रहे. I would say Charlie Chaplin. Yes. Okay, Darshini. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru के देते बनी. Okay. APJ Abdul Kalam. Okay. यार interesting वाली बात नहीं आदर खान भी रहे. Okay, माथांग से Darshini तो क्या हो जाएगा? Darshini Manipur से मैम को change तो नहीं मैम रहे तो वो Darshini ना Manipur की anything change तो जो है target. If you could change anything about Manipur, करी change तो ये खान भी. This corruption. Okay. Shelina Saikhom di. Pollution free Imphal city. Okay. Pollution se le laro gaya. Umona kai le laro gaya. Shelina ning thokom. Sudden ban economic blockage. Okay. Ban economic blockage se le laro gaya. Okay. Mathang question Shelina Saikhom di umah hora ge. Kari gumba 100 crore rupees 100 crore ki lottery imphal tar ge di. Adu ki paisa don kai do bi. 100 crore rupees na ko aina investment tawgani house ama isagi nate ko orphan amasung old age ta leiba singje macha orphan da leiba mama mapa leitaba amasung old age ta leiba macha leitaba singje moi pulap nusi chana na yum da thambigani okay or koi yum angang gi su an gi su ko hom sabini okay Celena ning thokum jom gi dikari having if you win rupees 100 crore lottery. First, I would donate half of the money to the orphanage people. Okay, donate to thokar ke. Donate to thokar. Okay, half to na ke doge khali. Half to na yum mas harga ko oles home gumba ma harga. Isagi kem to ro dudi. Isagi su. Lottery paw yum kan isagi. Okay, Darshini 100 crore ki ko lottery paw tar ke doge. To be honest, I di financial management ji kitang wa le kitang weak oya duna ai akhoi ma ga akhoi ba da pi gini moina dum sin ba yab da moina sin ba do aphaba dum sin gani duna akhoi ma ga akhoi ba da pi gini. Okay, do jam pa jai mathang je Celena ning thokhong jum de ke hojar ke mathang question je isagi style hai tare Celena ning thokhong jum style se she defined the three words I view. 3 words. Stylish, classy, confident. Okay, stylish, classy and confident. Yeah. Okay, style statement hai tare Darshini ke kari havni 3 words that defines your style. Decent, class and yes I don't know confident. Okay, decent, class ani dile re. Okay, third to my biro hai tare ko pass to the audience. Okay,
Celena Saikhom की style statement है तो इच्छा की style से सीजे वही हम ना define तो भी करके है नहीं style style statement इच्छा की style है तो आई की style से सी नहीं है जो वही हम ना तापी strong independent and hardworking okay hardworking okay आई क्वेश्चन दो दर्शनी उधरी माने को दर्शनी दे होर गंदगी क्वेश्चन से ओके फर्स्ट आई सेलिना दा हंगरे ओके मथन क्वेश्चन से चूज तौता रे आई ऑप्शन अनि नि पिजे के ऑप्शंस दि अमम चूज तो बि याम लाइव ऑप्शन आथनि अदुबु फजन चूज तो बि आथनि ओके चिकन और pork okay second choose to see fit guy masam uphaba nupa natraga funny guy yam nungai ba nupa karam funny guy okay mathangi option se ei kana lak sake Celena Saikhom da gold or diamond sana natraga diamond okay jikan text yam tone texting text of SMS to number WhatsApp to number texting natraga talking wari sana talking okay mathangi option se Celena ne thokus lak sake reading or watching watching okay mathangi option C WhatsApp or Facebook WhatsApp basically WhatsApp ne chीज नहीं होगा okay mathangi question से Celena Saikhom के महक जरा के hayeng sidege han घर का तुम होगल पसिदम tomorrow morning करियो मको सोशल नेटवर्किंग साइट में हमसे Facebook Twitter Instagram like लेरी में हमसे आमत लेरम दरे hayeng होगल पदा ngasi बुकते ले दुनी घरे hayeng बुकती और इन रांग हलंग अपडेट का तोर दुनी हमको hayeng आई होगल पदा हारी बक प्लेटफॉर्म में हमसे आमत लेरम दरे तार दी Celena Saikhom करी दोगी amata layam da tadi ai mana bising gi mayum da chalaga aina social network da aina dum text taw naram basing da moi yum da chalaga time spend tawaga leini okay Celena into ko kari haibi ni kari ko social networking media social networking site में amata layam da targa di even ngasi मन होना सेरेना शो की वीडियो से अपलोड तो दुनी YouTube का जानते लेरा मोई भी नहीं करी दो भी नहीं एक TV yang mana mayam TV tu yang biru hitam mayam TV okay Darshini social networking site sing amat leram dira hing tu mogol patang ngasi nung dang bukti di horen hangraga update ka su torum duni ko but when you wake up in the morning amta leram moy duni kari do bini Darshini advancement of technology si hen mandana we don't have time for each other aduna ai gi family ga spend adum tawuni okay family ga oi pulla ne okay mathang se Celena ne to ko jum dagi lecture ge okay Celena amadi Darshini da hangning ba nangai di hangau da ba wahang amam hambi wai tar kari wahang aham Celena Saikhom da kari wahang hangbi ni Celena Saikhom sida aina hangdoi se she really had a beautiful smile why okay agi smile sam phajai se ke smile sam phajai se ke no aduga Darshini da masi why are you so sweet okay yang pari jam situ ori jang mate okay Darshini na Celena ani da kari wahang hangbi ni ai de ani da Celena Saikhom da kari wahang Celena into ko jom da kari wahang nungai boy okay nungai ri bon oh Saikhom dari kari hangbi ni how do you feel after getting the crown kamai na feel to web se hangni ye okay crown se phang that excitement okay pakom pibe hu yare crown se phang tu kari phang crown je phang ma tung ji da khoi je yum da hala bani na ko ai moi myam cha miss taw okay mathangi question si Celena Saikhom da lakto ni kari question hang bini Darshini amadi Celena ne to ai kaman lar ka hang ge ka no bani ai miss taw dro okay miss taw mathang ji jo tum mari lena dunia koi masin miss taw na bagi ko okay miss taw na rabni na hojik Celena nang thok jamna Darshini amadi Celena Saikhom gi change taw bagi tanja phang targeti moini dan na kari change taw win I would say just be yourself. Okay. You are doing great. You're beautiful. I would not want masa oiden kan bi bro. Just always be like that. Just be. Okay. Darshini, if you get chance to change anything, any one thing about Celena Nongthombam and about Celena Saikhom, kari change the win. Change already thoidong laite but I know message spinning but you bani da you have the potential so chase your dreams moi ne present thok ni hai dona moi gi si moi gi kanu oire ba moi gi passion hai ba oire aduna don't stop okay don't just stop go forward okay Celena Saikhom de kari happening anita any change towning bra na traga any kari happening change taw ning de adum moi adum
Okay, legend yare. Anything, any tip? I mean, bag like kemle tip. Moi di hari idana ka so I didn't like you guys. Okay, kaso ade. Okay, matha ki question se Darshini lagte. Darshini, any habit hai tari isagi any habit, probably bad habit. Adu get rid of to gaya hai. Bhai, masi habit se lehelaro gyan khan ba any habit. I hire gadi proneness to trust others. Asi mi won the thaze gan ba. Asina maram oiduna mi na I won the advantage lawai ya ba gi khudong cha ba yam lai aduna I want to give a second thought to everything I do. Okay. Just not blindly believing people. Okay, aduna you want the thaza ba je khara thadok tam ge ba. Okay, any bad habit thadok pa pam. aina thadok pa pam ba se ai se yam chagal le ba ai ju weight maintain tau ge sa san ba na hen ba hayang da gi tau ge na khala ga si thadok pa yam pam je. Okay, Celena ning thok jong gi di any bad habit thadok pa pam ba. Bad habit hider the personal hider staying away from fake friends, I would say. Fake friends. Yes. Okay. Kogi fake hai tar aseng mana ta marup sing sidagi stay with mo di lam lening have ni yam pa jawab ni mathang ji Shelina Saikhom to lecture ge history dagi hai tar any history da ko na pare Manipur history, Indian history, world history, any history ki event ama change to bogi tanja phang tar ngam tar gati if you could change any one event from the history kari event change to gi karam ballan karam bathok Hoi ko change to ning tar di jalan wala bhakta nomai kap khiba do adu nomai myam da oi lo sa laga am the couple okay Celena in thong history ki any event ama change to bi tanja phang tar ngam tar de if you could change any event from the history kari to bi mamang da thokiba phataba myam do adu am da thohaning de adu am choose one event history de Manipur history of world history of Indian history of any history. First World War, would I say? Okay, First World War is whole of okay, Darshini ki history any event ama change the with powerful target. Definitely, it would be Hiroshima and Nagasaki. Okay, bomb thalo. Asi maram oiden wajik phabo moi effect asi dum lai ri aduna asi si tawram badawani. Okay, final question. Aro eba question sina ningtho khongjam Celena dagi hogjara ge. Any superpower ama phangbagi ngamtar gati ko. What kind of superpower you want? Superpower. Superpower koi Superman, Batman, which more power le dana. Adu any power ama phangam tar kari power pambi. Superpower. Payo mamra, mang pam. Invisible or pam. Okay, invisible. Mang go minu udaba. Okay, Darshini, any superpower pambas. Wonder Woman na pame. I want to save the world, save the people. Okay. Saikhom gidi. Ai gidi ko Mother Teresa gi type ta magi thamoi chawba do adumai na ai su chawhan biyo na compassionate was adugi superpower do pame. Okay, yam phaja wakalon ngatani yam ngai ngasi bana wari sanaba tanja phangba ko span miss pageant ambagi koi kya tare ningol hum masak to ko ningol hum ga wari sanabi tanja phangmusi yam ngai yam frankly wari ju sabi ato loisalak pasida any kuch baina koi pageant ka saru ganing bang sai su Darshini mayam di message pudi pigre tholo shell de le sangano koi uthok da bane koi se kanano hai basi this is not only entertainment, this is not only about beauty, but it is also about our talent natraga koi ji koi hiding bo mayam toning mayam uthok pagi platform phangin hai gre adu itar ka su any quick tip hai ka quick advice hai the message appeal to any hori ba naha sing do bi allam do bi any kari hiding ba wakum largadi hai bi Believe in yourself, love yourself. Okay. Adu targati akoina khaluba tawruba thaba khuding da mai pa kanina in haizani. Okay, Celena ning thokongjam any message? Believe in your dream and believe in yourself, that's all. Okay. Sagi dream the believe to you. Okay. Darshini ki any message? Yes, hard work is the key to success. Okay, hard work. Yam phajo apum ne hard work. Do a lot of hard work and do some more. Okay. Yam phajo apum ngatani thabi yam inspiring voice man wari sana basi Celena aniga amadi Darshini ga aduga lakhadre tungi punsi da su sitagi hena mai pak pa hena success oiba koi gi personality ngata mi ngata oi view happy wish you koi gi market gi impact news ki market gi thamjage lorana ngasi lo sala pasida likla gi market gi this is likla moment likla gi market yam chamba khudol mom tanga tar gift hamper amadi gift voucher mom tang khudol tamjage ahan basi Celena Saikhom kwai nakna le bizar han bizar ke thank you so much Celena and also to the first runner up of Orange Queen 2018 Celena ning thokongjam thank you so much Celena. Thank you. Last but not the least second runner up of Miss Queen
Orange Queen 2018. Thank you. Darshini. Thank you so much, Darshini. Thank you. Celena Nongthombam and Shelina Saikhom. Humak hena mai paku oibiu hena amko hajaraga. Thank you so much. Thank you. Masih dengan segi Manung huna Serena show kita orang ngasih edition Instagram tu bagi aku kan rupiah kan ikut email ID impacttvnews@gmail.com na terga koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to biraga comment amadi feedback tha rupiah kan. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.